Bophelo ba Onthatile Modise ya dilemo di robedi ebile bo bogutshwane. O ne a bapala le bana babo nakong eo a welang ka hare sekoti sena mme a kgangwa ke meetse. Lelapa labo le tlosa mmasepala ka o sa tsotelle. Nna ke nagana re le motse wa Warrenton mo Magareng municipality ga ise rona family ya pele go nna le incident e tshwanang ka e. So that is why batho ba bang ke nagana ntse ba tshaba go bua. Ga se selo se sentle gore ke go rekiwa ka emery ya melemele ka gore ya ngwana a tlhokafetse. Botshelo ba ngwana ga bokose emery ya melemele or ga bokose hempara. Ba bang ba baahi ba tsaka gore ba ka taolong ba jariswe boikarabello. A re sheba mo go diragetseng ka teng ra contract ga followa di steps tse di maleba go barricade plek gore so that gore e nne safe. Phatlalatsong mmasepala wa Magareng o hlalosa ha projeke ena e ne e tshwanela ho phethelwa matsatsing a 14 ka morao ga kolwa. Empa ho bile le phephetso ya metsi a neng a tlala ka hare mekoti ena. Sepolesa se butsinyeho mabapi le ketsahalo ena. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Ikhutseng location, Warrenton, Northern Cape.